Men om man anser att det tror jag 4-5 minuter så är det. Ja. Men har livestream. Ja, det är från. Ja, det är det fel. Välkommen ska det säga vecka FNU. Jag heter Roland och vi har Kyla som med det. Det är tilltaget här, det är synd som skipa synd som han fotbollssystern som är släppt ner i vald. Jag vet du? Ja. Helt annars är det också något så här, men okej, så det tilltaget är stream och så är det ganska snyggt att så. Ja. Det tilltaget så det minner sig runt han till skipa så som fotbollssystern som är släppt ner i vald. Här är då två halvdagar kan man säga, en fyrahalvdagar och en 17-halvdagar. Fyrahalvdagar han är skipa så läs att Andre Snär Magnusson han för att gröja från oj en 20 så får vi att se till honom en spurning eller två så blir det en stäcker akkurat som distan och akkurat som till fotbollssyster så är det kaffe och kaka. Här är det ochepes, så är det inte fotbollssystern. Og så var det gang på 17-halvleik, og i 17-halvleik ta det syntomara lullet kanskje, jeg vet ikke. Det går så for vi har et pallbord her, og til det pallbordet har vi finnet flere imisk folk som kommer at tjekkast, og østene her få tid til å sette spurningar. Jeg halte at det er cirka således som det kommer en gang for i det. Jeg kan godt også være å vite vi for gang hvor vi har vært det her tiltaket i det. Og tannspurningen,
adresserer jeg point til Ragn, og gjør boadøkter, og vi nevnt i FNO. Ragnar, kan du ikke komme her og lykke å si hvor hekta til kjæsje? Jo, helt stort, og vegna FNO velkommen. Vi har hittat tiltaket nu, tror at årlig funderen fra Norrlandske ungdomsfellesskapen i Førju, i sin døven. And welcome Nordic friends. Hey, eisen her. Og tar ungdomsskoler vi tar Førjun, tar eisen i Ersta Norrland, og tar globale. Og i to samband har vi så eisen både Andres Nær Magnusson til Førja. Han en kjent rytønder og omkvørsaktivist i Oslandet. Og årsutgen til at vi gjør det helt stort, det til at vi fører tirsdag sin som vi oppfatter omkvørstroplager som tekniske troplager, ofte. Og okkar omkvørstroplager kanskje minst for den mentene troplager. Og det dår andre eller vel sett åra, og det som det som vi gjør. Takk for Ragnhøyren. Som hon så vel sier, så Andre han rithøvdur, han ungkvarvesaktivist, han ekvelja virkjen i Ísland som halt. Han skriver en rikva av Åkom, badnabøker, han skriver Istingasamlinger han skriver aklar, dokumenter og annan skallskap øysene, og har finnet opp i leipar av viruslønnen for til han virkjemme, så akkurat som Portugal hever Cristiano Ronaldo en heimstjøtten, så har vi det sånn et slag av omkvarves heimstjøtten her inne i det. Jeg vil si hjertelig velkommen til Andre Snær Magnusson. God dagen. Jeg tror jeg vil snakke engelsk, fordi det folk her fra Finland som ikke forstår min skandinavisk. Det en stor ære å være her. Jeg har lenge villet komme til Færøyene. Min kone har en færøysk oldemor. Nei, amma, farmor, som født vår City Church nå. Jeg vil finne et nytt navn, men Hanna Bjørkheim Torp. Så hvis vi har hun var dam, tror jeg, en gang. Så hvis vi har familie her, så sier jeg hei fra Island. So I will speak English. It also goes a bit faster. This is here. So you could say that the Chinese curse, may you live in interesting times, can apply to many things that have happened, especially in Iceland the recent years. I'm basically a writer. I start out in children's literature and poetry. I'm born on this island, which is like a tabula rasa, unwritten paper, and after people have been in Iceland for like 1,000 years, Iceland was covered with like a thick layer of poetry, like about 1 or 2 meters, depending on where you are. So from the sagas to the folklore to the everyday poetry life. So I was very inspired by all of these, all this history, all these events, and the literary tradition. And I was working in the archives of the Árni Magnússon Institute in Reykjavik, where I was really thrilled because I was putting on display every day the original copy of Codex Regius, and this was actually the same day my son was born. So I had the newest skin in Iceland in my hands the same day as I had the oldest skin in my hand, and had this mythology. And I was really thrilled how you could still understand this. Deyr fjö, deyja frændur, deyr sjálfur hið sama, en orðstýr deyr aldrei hvem sér góðan getur. Og hér Sigurður tók fáfnis hjarta og steikti á teini, sem mjög fallegt. Og
I was very inspired by this old sagas, and I really wanted to be a writer, but I thought I could never become a real poet because I lived close to such an ugly area. So I was not surrounded by roaring glaciers and singing birds and dramatic clouds. I was just living close to Iceland's biggest parking lot. And when my grandfather was hungry, he would go into nature, into the forces of nature, and get food from the mountain or from the waves and from the sea. But I would go to this place here, to Bonus. And I was feeling very sad. I thought I would never become a poet. I was not in Paris with nihilists. I was not in New York. I was not shooting elephants in Africa. I was just living next to Bonus. But then I thought, what is the role of the poet? What is the role of the artist? There's enough poetry in New York. There's enough poetry in Paris. And that's actually why these places are habitable. That's why we want to go there. So the role of the poet must be to be a pioneer, to claim the land that has not been claimed by art or poetry. So like Kjarval, the Icelandic painter, he looked straight at the lava and he created work of art out of the lava, while nobody ever in Iceland thought lava was anything artistic or important. It was just a nuisance. It was ugly. It was not grass. It broke the horse's legs. So he just looked the lava in the eye and he said, I'm just going to paint this. And he made beautiful paintings. So I thought, what happens if I just do the same? So I designed the cover of the book first, because everything in Bonus is bonus. Bonus bread, bonus ham, bonus toilet paper, bonus everything. But there was no bonus poetry, and we're supposed to be a nation of great poetry. So I designed the cover, and it looks like this. And as you know that normally poets, they design the cover first and then they write poetry that looks like the cover. So when I designed the cover, I found out that bonus poetry is exactly like the Divine Comedy by Dante. So you start in Paradiso, the fruit division, you go to Inferno, the meat products, and then you end in Purgatorio, the cleaning products. So bonus poetry is finally out here in the Faroe Islands, so I can let you hear a few bonus poems. Maybe I should not read this. I'll read it in English, and you can read it with me in Faroese. I'll just read it in Icelandic. Frumeðli mannsins var ekki veiðieðlið. Í öndverðu fyrir daga oddsins og vopnsins reikumenum sletturnar og söfnuðu. Þeir söfnuðu rótum og þeir söfnuðu ávöxtum og eggjum og nýtuðum dýrum. Ég, nútíma maðurinn, sjónvarpsjúklingurinn, finn hvernig frummaðurinn brýst fram þegar ég bruna með kerruna og safna og safna og safna. And one in English for the English-speaking audience. My grandfather was 70% water. He was 70% a stream that trickled past his farm. He was 30% the sheep that grazed on his mountain. He was a fish swimming in his lake. He was a cow eating in his field. He was a stream. He was the grass, the mountain, and the lake. I am not 70% water, perhaps 15% mineral water. The rest is beer and Coca-Cola. I'm Italian pasta, Swiss cheese, Danish pork, and Chinese rice. American ketchup runs through my veins. You are what you eat. I'm a miniature of the world. No, I'm a miniature of Bonus. So I made the same deal with Bonus, and it was published by Bonus supermarkets in Iceland, sold by the counter on an eternal special offer, and it actually sold very well, and it made Bonus very rich. So they opened a branch in the Faroe Islands, so everything kind of is connected in some way. So for my next project, I was kind of thinking what I wanted to do next. I didn't want to do more bonus poetry, but I was working in the archives of the Árni Magnússon Institute, where they keep old recordings of old women reciting rhymes. And I was really inspired by these dark poems that the grandmothers would be singing, like the child in the valley that fell into a hole, and in the hole there was a monster, like terrible poems that were sung by
women born maybe 1880 or something. But they sang them very sweetly, and you could feel how fun it was to be a small child and crawl into your grandmother's bed and she would scare you to death. And so I was thinking how this was maybe lacking in lots of children's literature, kind of the real crisp and darkness from the old stories. And I was thinking of my grandparents that were like wild children living in northern Iceland on a farm. And I was thinking of kind of everything that inspired me as a child. My mother's half-brother that lived in America, and he had a crocodile in his bedroom. I was thinking of my grandfather. He was a surgeon in New York, and he actually operated on Oppenheimer, the creator of the nuclear bomb. So I was like thinking, we're living in times where we can actually, almost mythological times, where we can actually manipulate the primal forces of nature. So I was interviewing my grandfather how it was to meet Oppenheimer, because Prometheus, he went to the highest mountain and got fire to give humans, but he went into the smallest material and came out with something greater than fire. And I was thinking of mythology and how mythology has kind of always played some role in mythology, how we can fiddle with the elements, we can play with the sun, we can there's a love god, there's all of these basic elements. So I made this book here about living on a planet. It's also published in Faroese. I forgot to switch the slide. This is Swedish, yeah. I'm not bragging, so sorry. So I was thinking mythology is mostly about living in a flat world. There's this just center, and then there's the trolls in the outer world, and then there's just things fade into oblivion. But I thought no mythology is actually written about how it is to live on a planet, where you do something on this side of the planet that affects the other side of the planet. So I wanted to write some kind of a book like that, where this guy lands on a planet which is a perfect paradise full of children. He's a vacuum cleaning salesman, and he wants to give people happiness by putting a nail in the sun. And so he puts a nail in the sun, and this becomes a real fairy tale. It's published in Faroese. It's called Sökan Bláa knöttinn, published by Bókadeildin. So this story has traveled quite a lot. It's also a play, was in Aalborg, and also it's published in 30 languages, and also children in Iran, they produced the play last summer. And I thought first it was a curiosity and fun, but then I got some messages from them, and they told me that the summer heats last summer in their village in Iran was 55 to 60 degrees. So it was actually very serious. My next book was written in 2002. Then things were getting a bit strange in Iceland. We were like in this takeoff into the economic boom. We had companies that were discussing how they would become the biggest companies in the world. Every other computer company was going to become Microsoft. The genetic company was gathering the genetic information and was going to become Hoffmann-La Roche, and we were going to become tech billionaires. And I wrote this book here. This book is Love Star. And it's a semi-sci-fi novel. It's about a scientist that finds out how the Arctic tern can fly from one rock in Iceland or Faroe Islands to South Africa and back home again. And he finds these tiny bird waves that the birds use to navigate, and he cracks the code of how these bird waves are connected to the brain, and he finds a way to connect ourselves to the bird waves so we can get rid of all these devices and send the messages and television signals and everything else directly to our heads. So that is in Love Star. But one of the sci-fi elements in Love Star was that the owner of the company, he is in a private jet. That was science fiction in the year 2002 in Iceland. 2 years after the book came out, the owner of Bonus owned this yacht here, and this was his private jet. And they're in the same pinstriped style, not that the jet and the plane are ever at the same place at the same time. And he owned this bank here, and I actually
took part with some architects in designing like a small extension to the bank. It was an old fishing factory, and we were brainstorming how a 30% extension might look like to combine with a fishing factory. But already in 2006, that idea of 30% bigger was too small, and they threw away the idea, and they had another competition, and an international competition of the future expansion of the bank, and it was something like this. So Iceland was leaving kind of science fiction, or Iceland was actually living science fiction. We were living in future dreams. And the other bank was making a drawing of filling this plot here with something like this here. And the connection to Earth was getting a bit vague. We had driven through Heaven's Gate. We were beyond history. We had entered like the afterlife. We were the gods. And but very shortly after this commercial came out, something like this happened. And people took to the streets, and you maybe remember that. But the really interesting thing is that, so if you look at the biggest bankruptcies in capitalist history, now I'm almost getting to a point. The biggest bankruptcies in capitalist history, not per capita, but in dollars, not per capita, are there's here. I'm not sure if you have glasses, but here is Kaupthing Bank, Icelandic Bank, and here is I think this is Glitnir Bank down here. We should have made a Irish pub instead of a bank, but this is very interesting because in these institutions, and this is maybe the point, were the best of the best. That is, this was the dukes from this school. This was the highest with the highest grade from the best school. When he was 20, he got a scholarship for Columbia. The best brain from the other school that got a scholarship for Harvard. These were the best of the best. That is, this was the best outcome of our educational system that was gathered in one floor, maybe in one bank institution, given lots of money according to their education and talent. So the floor of one of those banks, like Kaupthing, for example, the PhDs per square meter was higher than you will ever see in any place in the world. So despite all this great talent, education, and all this that should make it stronger, actually made it weaker. So I had been worried about other things. So in Iceland we can see like a very interesting place. If you go up to a tower and look down, you will see Höfði. This is where Reagan and Gorbachev met, and communism collapsed. And next door is Kaupthing, the third biggest collapse of capitalism. So it's like ebony and ivory. And I camped in this bush here for a weekend, and I was kind of meditating what ideology should come next. And because behind all these ideas were immense talent, institutions, incredible infrastructure to keep up these ideologies, but then for some reason they seem to be crumbling. I'm just 44, and I've seen communism collapse and a huge rupture in capitalism. So you wonder, how will it be the next years? So in Iceland we have a very interesting case that had made me quite worried, was how important, beautiful areas in Iceland were threatened by the building of dams. It seems that sometimes that the solution is a problem. So in Iceland we had reached a huge, incredibly important level of clean energy. That is, all space heating in Iceland was from geothermal hot water. Almost all electrical production was from renewable hydro energy. And this was, of course, an accomplishment long before we started talking about global warming. This was in '96.
2006 when we actually solved the problem. But that was again a problem because they actually had an overcapacity. They had overproduced electricity, so we had actually 150% clean energy. That is, we had clean energy for the growth of Icelanders the next 20 to 30 years. So what does a young, healthy engineer do when he has solved the problem? You know, he has to do something. He knows how to build a dam. He knows how to do things. And what does he do? So the statistics were beautiful, and the facilities were first class, state of the art. It was a beautiful system, and the air was clean, and some of these facilities were also used for tourism and considered almost like natural wonders. So you know, everything was kind of coming together. But there was a problem. What was an engineer to do? So they found a solution to the problem, and also with some kind of economic idea that we could become rich in Iceland. They found an alliance, which is the aluminum industry. And one aluminum smelter, the aluminum doesn't come from Iceland, it comes from Jamaica, or the raw material, the alumina comes from Jamaica, or Australia, or Brazil. But it's a hugely energy-intensive industry. So one smelter like this uses energy like 1 million people, about 600 megawatts. I think the Faroe Islands uses in total 60 megawatts or something. So one smelter like this uses about 600 megawatts of energy. And so with one signature from the politicians, we would have to almost triple the energy infrastructure in Iceland, and that would cause a huge boom, lots of employment. That is, we would have like 10,000 people working on that for 4 years. But then after it opens, then 400 people have a job. But actually, the big boom, the investment of the machines, all the engineers, all the infrastructure, is again, has nothing to do. So beauty is power in Iceland. That is, the most beautiful places in Iceland are also the most powerful places. And they sent out this brochure here, lowest energy prices in Europe, where they promised economically harnessable hydropower with little environmental impact of 30 terawatt hours a year. And I was just a children's book writer, a poet. I had no idea what does 30 terawatt hours mean? What is that? And if I would have been in a television interview, and I would say, oh, I really love the birds and the flowers, and the engineer would say 30 terawatt hours. Everybody would see, this is the man to be trusted, but the sentimental poet is just, he doesn't know what he's talking about. So I decided, okay, I'm going to translate 30 terawatt hours into human language. I'm going to try to understand what they are saying in the papers when they say 30 terawatt hours. What does it mean when the Prime Minister says 30 terawatt hours? What does it mean when the leader of the national paper says, still we've only reached 15% of the 30 terawatt hours that we are going to harness? So I just counted, because it's actually not a complex logarithmic scale, it's just 2 plus 2, a terawatt hour. It's okay. More gaffer tape, please. I just did this to grab the attention again. So it's not just 2 plus 2, because it's basically a volume of water falling some certain meters, and the waters have been measured and the flow is known. So we could estimate this river gives maybe 1 terawatt hour, another river gives 2, another gives 4, so another gives a half one. So if I counted the rivers of the north, the rivers of the east, the rivers of the south, and they say also without damaging the environment. So if I take the rivers of the north, which are actually very beautiful, roaring, great rivers, some of the most beautiful waterfalls also in Iceland, like Aldearfoss, this one here. And if I would take the rivers of the east, then you can just imagine how big this river is, because this is a person here.
And actually nobody in Iceland knew this river because it was remote and it was not a tourist attraction. It was, in Denmark this would be considered quite big as a river. And so this is a person here, and this river was unknown, this waterfall, Kirkifoss, was unknown in Iceland. So I calculated still this one, and the great Langisjór, which is in the Central Highlands, if you would divert the river, the water from there to another place. And when I calculated this, then in Iceland we had made 7 terawatt-hours of energy in the year 2006. And the whole population used about 2 terawatt-hours, for comparison. 5 were already going to heavy industry. So to reach 30 terawatt-hours of energy production, like they were claiming in the brochure, they would not only have to dam every river in Iceland, but a little bit more than every river in Iceland. And again, we come to this kind of question. Yes, I like electricity. Yes, I think energy facilities can be beautiful. Yes, a dam is useful, just like I think a Tesla is useful. But if you drive a Tesla 200 kilometers an hour, you're still misusing the vehicle. And in that way, we had like the best of the best, our great engineers, the brilliant guys that went through math and engineering, all this, and we gathered them in one room with their degrees, and they cooked this up. But the problem is that they were actually sending offers to use this energy to some of the most ruthless and uncaring companies in the world that were doing environmental crimes in Brazil, in Indonesia, in India. They were polluting villages and towns in America. So these were doing terrible things around the world, and we were sending them brochures offering them the cheapest energy in the world, claiming Iceland would become an aluminum paradise. And in the kind of rhetorics of the political system, it was, yes, but we have to survive. We have to live on something. We need a job. We can't all be poets. We can't. So the debate became very strange. So what happened is that this kind of formed the modern environmental movement in Iceland. That is because many people, artists, many doctors, nurses, many engineers, just people, general people, thought that the reason for hanging in the bad weather in Iceland is, in some ways, the beauty. That is because there is something higher than just the money or just the luxuries you can buy, but there's something, a soul in the highlands of Iceland that has some mysterious attraction. So the activist groups in Iceland actually became like, started to walk and show people the areas, let them experience what was at risk, show people that the highlands were actually not completely dangerous, but they were accessible to everyone. You just needed the right equipment, you needed security and safety, but in general, most people with general abilities can actually experience and enjoy the nature of the highlands. So we actually lost this area here. This was under a big reservoir for Kárahnjúkar Dam in eastern Iceland. 200 meters of water is where this waterfall, or this river went under, and to power only one smelter by Alcoa. It uses 600 megawatts, this smelter, and they have not paid taxes since 2007 because of the booking system. They managed to drown the daughter company in Iceland in debt, so the company in Iceland never shows profit, even though it is the most profitable facility of Alcoa in the world. So they're probably making about $200 to $400 million a year only on that single factory, but it's always showing loss. So, so this was how I stopped making sci-fi, poetry, and children's books, and I wrote the book Drømmelandið, or Dreamland, kind of to address these issues, because I, like many artists, I thought, why should I create something to inspire people when what is far more greater and inspiring than anything I could do myself is being threatened and damaged in my own life in this island. So,
So lots of artists were involved in this, and we have managed to push the machine out of some areas. We have had some success. So now the dream is to make a national park, but the picture in 2006 looked something like this. They were going to take all the energy in northern Iceland and sell it to Alcoa, all the energy in the eastern Iceland and sell it to Alcoa, and take almost all the rest and sell it to Rio Tinto and Century Aluminum. And this was called normal, and I was called extreme. So I was called an extreme environmentalist, extremist, so-called. So what happens to the aluminum? The aluminum production is extremely energy intensive. It uses 30 times more electricity than to make steel. And actually, in America, they throw away aluminum cans, about 1 million tons a year. That is enough to renew the total commercial air fleet in America 4 times a year. So just imagine every single airplane in America crumbled into a landfill and new material from Jamaica or energy from Iceland used to remake it all. 4 times every year, always. So it's this destructive machine that still people become addicted to. So the raw material comes from Jamaica, and just like Iceland, Jamaica is addicted to digging up the earth of Jamaica and shipping it out because it creates 5,000 jobs. In the end, they will hit the wall, they won't be able to do more, and they will have devastated their island, but while they're doing it, they are addicted to it. The lobby is strong, it's politically strong. So Iceland has linked itself to this chain of processing the dirt, the mud of Jamaica, for example. So my next project was supposed to be a bit more down to earth. So I was collecting information about my grandmother, because my grandmother is very cool, like grandmothers are. And she was kind of the first generation that actually kind of got to know the highlands of Iceland as a modern person, like a real, just modern human being, not as a farmer looking for sheep, just going there for recreation and just enjoyment. And she was one of the first women in Iceland to fly, and she divorced my real grandfather but married my new grandfather, and they went on a 4-week glacier trip to measure the snow depth on Vatnajökull. It was like a real hardcore trip, and it was difficult. It was unmapped territory, and they were mapping kind of all the main points, and they got stuck in a blizzard, were stuck in the tent for 4 days. And I asked my grandfather, "Weren't you cold?" And he said, "Cold, we were just married." And I was 10 when I asked him, and I was like, I didn't understand the connection. So these were really interesting trips, and I was kind of mapping the history of these trips, and because the last generation of these pioneers was kind of about to die or on their kind of senior years. My grandparents are 94 and 96. But then I got the opportunity to interview the Dalai Lama. And I'm not only bragging, I'm a bit bragging, but I was wondering, what can you ask a person that has been reincarnated 14 times? You know? How was your 12th life compared to your 8th life? So I was just wondering, what can I ask this person? And so I was going again through the archives of the Árni Magnússon Institute, and the world started with Auðhumla, the primal cow in Nordic mythology. And it's always been one of the most bizarre myths. You can make a Hollywood movie out of Thor with the hammer, but a magical frozen cow in the beginning of time with 4 milky rivers that come and nourish the world. It's a bit too... Sounds like somebody misunderstood something in like a whispering game that went through a few continents. But then I was looking at, what other holy cows exist. And then in India, they have the holy cow, Kamadhenu, like a world cow. And the feet of the cow, the foundation, it stands on the Himalayas. So the cow rests, the world cow is resting on the Himalayas.
And then I went, okay, I'll look into the Himalayas. And then the Nepal section of the Great Himalayan Trail ends in Humla. And I was like, wow, I was like Indiana Jones. And then if you follow that Great Himalayan Trail, you will find Mount Kailas, which is the most holy mountain in the world. And from this mountain come the 4 major rivers of Asia, Indus, Ganga, Brahmaputra, Sutlej, and Himla in Sanskrit means snow. So Himla in the Himalayas, or Himal. So of course, Auð Himla, the prosperity of snow. And the source of the Ganga is a glacier, or a skriðjökull, called Gomuk, and that means literally the mouth of the cow. And I was like, wow, this, I'm not sure if I can prove this anthropologically. We are Indo-European, so there is a thread in language, and language comes with stories. But the holy cow makes perfect sense as a metaphor. The frozen cow makes perfect sense as a metaphor for the role of glaciers in the Himalayas. And this milky white water is better than normal water because it's full of sediment, and it's good for the crops. And actually the melt water from Pakistan to India to Nepal to China is often the water that makes or break if your crop will survive or not the dry season. Because this is then the water that you have access to, and this is the water that creates the groundwater level, or defines the groundwater level and the moist and fertility of the ground. So if you just look at a map of the Holy Cow, then you can understand why China doesn't want to release Tibet, because they have the cow. And nobody's going to give away the cow if they have 1 billion people to feed. So in this interview with the Dalai Lama, he was really afraid of, he was worried about kind of weather changes in his region, and he was saying that scientists were worried that these glaciers in the Himalayas are receding faster than anybody expected, because some of them are in 5,000 to 7,000 meters, and they thought they would be immune to global warming. And he said that Icelandic glacier scientists should contribute, because many of these glaciers had not been researched or mapped, or very little work had been done. And he referred to Icelandic glacier science, which related again back to my grandmother's journey, because we have 60 years of data of how the glaciers behave. So when my grandparents were traveling the glacier was eternal. It was like the waves, it was like the rocks. It was just something you took for granted. It was something that was always there. It would move slightly, it would behave strangely sometimes, run off or something. But basically, the glacier would be there always in your lifetime. But now we can run kind of simulations of how the glaciers are reacting and will react to the current temperatures. And we know that the glaciers will vanish within the lifetime of somebody born today, and becomes as old as my grandmother. And for some strange reason, the metaphor in our mind about the future, about dates like this, 2120, what does that mean? That's science fiction. It's in the movies, it's in the video rental, it's Matrix, it's Blade Runner. But and we don't make a real connection to a date like that. So sometimes I ask people, when is someone alive that you will love? It's a very simple question. When is somebody alive that you will love? So just like I know my grandmother, if I will know my grandchild as well as I know my grandmother, I'm not like a child. I can talk to her like a man about anything. Like if I will know my grandchild as well as I know my grandmother, the person I will love the most in my life is still alive in the year 2120. If you ask school children, like my daughter, she's 15 and she knows my grandmother very well. If you put that chain upon her lifetime, the person she will love the most is still alive in the year 2165. That's like, but she can decide today something that she will give to this person or say to this person. She can actually ask somebody, she can decide today that she will ask somebody
to perform something or do something in the year 2160. You can decide today to have a direct effect on 2160. And I think fundamentally we are so cut away from time, because, so once that we don't really relate when a scientist says something is happening 2050, something is happening 2070, it doesn't affect our fight and flight reptile brain. We're not out to turn off the fire. We're not understanding it. So we're not really understanding what is happening. So if you look at kind of what is happening, then you can see that it's almost beyond to walk over these glaciers in Iceland and just think that this huge body, you have 300 meters of ice below you, will vanish before you become as old as my grandmother. And we see all these reports, we know it's happening, we see the glacier melting, we feel the water flowing, we see the glaciers receding. But the strange thing is that the same university as creates the people that measure the glacier vanishing, maybe a businessman that predicts something like this. This is how the aluminum industry predicted how they would grow. After growing into 32 million tons in 100 years, where do you go? Yeah, why don't we just double in 15 years? It's like we know our impact on the earth. We know we should slow down. We know we should rethink everything. Where do you go from there after you finished a very good degree in Harvard, in a business school somewhere, and you're making the PowerPoint show of a future estimation? Yeah, why don't we just go full force, double our impact in 15 years that is already harming the earth currently? And these are people maybe next door to the Faculty of Earth Sciences. So in my newest project, I'm wondering about this. Why, if we know this, are we still making design, roads? Why are we still making things like we expect our consumption, our impact on Earth to grow? Why are those that design it with this great education, why are they still making these things and pushing us still into that direction? So, and why was the city that my grandfather built, or my great-grandfather built, why was that more modern than the city that we are building now, for example in Iceland, but also elsewhere? So in my book and my current work, I'm mixing all these stories together. So this is John Thorbjarnason. He was my mother's half-brother. He had crocodiles on his brain. He was completely crazy with crocodiles, and because he had crocodiles on his brain, he became a crocodile specialist. And he actually became one of the leading crocodile specialists in the world, and his PhD was about the Chinese crocodile, and he actually managed to save a species in the Amazon from extinction by making a program which was like a harnessing program, hunting and preserving program in the Amazon. And but it's strange still that we live on a time where a single individual or a group of individuals can decide or not decide the fate of animals that have been living on Earth for 300 million years. And suddenly, such strong, great, fierce animals are just leaving. But my uncle, he actually died from malaria, because malaria is much more dangerous than crocodiles, actually, and kills many more people. But 2 years after he died, he was a great skeleton was found in Kenya. This was the greatest crocodile species that has roamed the earth, but actually died out naturally 5 million years ago. But it got the name Crocodylus thorbjarnarssoni. So my uncle reincarnated as a prehistoric crocodile. But I think this story tells us still that if you have something on your brain, if you know nature, if you understand nature, and we can ask children here in the Faroe Islands or in Iceland, it's interesting that children in Iceland are not so enthusiastic with fish, for example. They could not name 10 fish species, for example, in Iceland. And even these great crazy fish that are in the depth,
that should be like the dinosaurs for the children. They're not in their imagination, and it's not in their dreams or their future ideas of becoming a YouTube star or something. So a 10-year-old in Iceland or in the Faroe Islands should be crazy about fish, because it's not only the glaciers that are melting, but we have taken a decision in the Paris Agreement that we are going to increase the acidification of the ocean. We're going to increase the acidification, the pH level, or decrease the pH level of the ocean to a limit that nobody knows how the ocean will react to. And this is a decision that we've made, and we've not even decided that we can keep those limits. So the future needs lots of really talented kids that really love nature more than maybe computers, because the people, like I said, we love the most, are up and living and running and hopefully doing something in the year 2120 up to 2160. Takk fyrir. Ja, jeg kan godt spyrja en spurning eller fem, men det stortlige hvis tid kvarer fingeren opp på spyrja en spurning eller fem, til så får tid svær på just det som tid hava på hjertet. Og det om man markerer til at, eller sier hei, til at det så ikke alt. Men Andre, takk fire. Jeg vil også mer spørst på skandinavisk, måske. Nu har det vært på Færøerne, og jeg, når jeg så i stedet, så var det et citat jeg synes var meget interessant. Beauty is power. Kan du med dine få erfaringer her på Færøerne se noe av det samme? Altså, er beauty power her, eller er det kun på Island, eller er det gjeldende alle steder? I should be longer than 2 days in the Faroe Islands to observe. Of course, in the Faroe Islands, the highest peaks are the best for wind energy, so maybe that might be the most important peaks for somebody. Maybe industries like the fish harvesting industry could, after it's become large, it might want to double, and that's kind of the pattern we've seen in Iceland. I don't have the information or the access to data or anything, but you sometimes see these things. I've also maybe noticed that environmental protection could be on a better place here. It seems that we, for example, just saw a very small example today of Urriða, what do you call it, Urrid? Well, there was a lake fish, a trout, and there was a spawning ground that was ruined just here in Sund, unnecessarily. That is because you have a whole species that you have to take care of, and this kind of reckless behavior of I don't want to scold anybody, but it seems reckless that you destroy the habitat of a whole species in a whole river. I actually think it's immoral. Actually, it is immoral, because it's not like some other big interest is calling for that. It's not like it's something that is life essential for the future of the Faroe Islands. It's just kind of not thinking enough about or respecting the basic wildlife, which still I think the Faroe Islanders want to or claim to be close to nature and understand nature. So by putting a gravel over a spawning ground, I don't think that was not very modern to do. It was maybe something in the 1920s or something, but not
in the 2020s. Men så spørsmålet hvordan vi får folk til at tage ansvar. En ting at du tager ansvar, jeg tager ansvar. Men hvordan kan vi få os alle sammen til at tage ansvar? I think it's the same way as people stopped smoking or something. It's I sometimes ask a room full of school children, what cigarettes are you smoking in the future? And they're all like, any Marlboro kids here? And then I tell them they're maybe 14 or something, and then I tell them, 20 years ago or 30 years ago, half the class would already have chosen their brand. There would be actual Marlboro kids in the school. So then I ask them, who thinks this phone is cool? And they all raise their hand. And I say, after 20 years, nobody will raise their hand because will know and understand better that this phone was not cool, that you were Snapchatting on a very destructive device. And we will have other ways of doing things. But we don't do it unless we have the knowledge and understanding and open our eyes to the effect of things that we do and seek solutions. Because it is a very serious thing that the glaciers are melting, the ocean is getting more acid, and so actually if you talk to scientists, some of them are very like pessimistic. I don't want to be pessimistic, but they're so pessimistic that you get depressed just talking to them. But it has to be like lots of information and lots of talent has to be put into solving these problems. Kan du ikke være litt mer pessimistisk, så vi kan få litt mer information? Hvorfor skal de være så pessimistiske? Hvorfor du så pessimistisk? No. So it's just like if you put water in a bath, then it will fill. So it's not. And we have just decided that we're going to put an amount of CO2 into the atmosphere that is more than the Earth has ever seen before. And the children that I was talking about in Nairit in Iran, they will go up to 65 degrees in summer heat, and they will have to leave their village, and they will have to go to the next big city, not knowing that the next big city is a big city because they have been pumping life into the city from the village. And when the city doesn't have the life coming from the village anymore, then that city crumbles, and we can have fallen states. Under the Himalayas, we have nuclear states. So I'm very optimistic that humans can accomplish incredible and beautiful things, but we also have to understand that the problem is there, and we have to put lots of effort, like going to the moon or to Mars or something, into not just a few Elon Musks or somebody solving it, but everybody taking this very seriously and understanding this on a very deep level. Og så bliver det hele godt igen. We will always have problems and change and crazy things, but we don't have to. So like one of the glacier scientists I spoke to, he said, like during the Second World War, they turned the whole industry around to take down Hitler or Nazism. They just took every factory, just took everything, and they just turned all the industry kind of 180 degrees and into that direction. And he said we have to do that actually now in the next years, but we have all sorts of ideological problems of how we manage and solve things. But he said if we don't do it, we will see a huge amount of suffering, more than we have ever seen before. And that's came from a glacier scientist that I know, Lonnie Thompson, which is just an everyday guy from Utah. But he has been measuring glaciers in Peru, for example, for 40 years, and then he went with a 5-year interval, and suddenly the glacier was gone. It wasn't there anymore. But that was a glacier that is kind of feeding the nearby villages and towns.
får sätta in spårningar rätt och det kommer med att sätta en spårning som kan fingrarna upp och så loftiga tøy. Det sista spørsmål, André. Vi som sitter her inne i dag og har lyttet til deg, hvad burde jeg gøre nu? Hvad burde oss alle sammen gøre nu, når vi kommer ut, hvis vi vil vende denne pessimisme til litt mer optimisme, så den ellers så skønne dag forbliver skønn? Well, just teach the younger generation to understand and enjoy what you have in your nature, and teach them how to protect it. Take seriously efforts of clean energy. Of course, we have to fight over where the windmills should be, or where if you have wind or wave or what kind of energy you have, you will probably have to deal with that. But take it very seriously. That the idea of carbon neutral Faroe Islands is a very noble cause, actually. And there are lots of solutions out there that can be implemented. The batteries, all sorts of reservoirs or things that can be made to get rid of the import of oil and bring things into and people have to take it seriously. And if people take it seriously and if they really want to do it, then it's not like something that is boring to do. It's something that is actually full of. It's active. Some people run a marathon and it seems very boring, but for some reason they like doing it. So. Tack för det. André Snær Magnusson. Jag hade vi klappat för dem. As I understood you, you said that more than half of the Icelandic electricity production goes into aluminium. Is that correct? No. No. Only 80%. Yeah, well, Yes. even more. Yeah, or 85%. Actually, CO2 is what is left. The red mud, the real industrial waste is left in Jamaica or in Brazil, where they make the white stuff, which is called alumina. And you have to, with electrolysis, you have to bring out the oxygen in the alumina and make it into aluminum. So CO2 comes out. You were asked a question from Roland about what can we do as individuals, and I will I ask you if you agree on my statement right now. You can go out buying an EV, and you go out buying heat pumps for your residence. Then you are on the way for changing from oil society to clean. So that's advice from, and my EV will be here next month. EV. Electric vehicle. Vi have a bygger att sätta uppe. Often when you talk about, at least I think today, often when you talk about environmental change and environmental consciousness, and it's very individually based. It's like, what can I do? I can recycle my plastic bottles, but if the fishing industry if the country here is carbon neutral, but the fishing industry is the thing that makes us a very polluted nation, isn't that where you start first? Or isn't that the thing that needs to be tackled at more than me cycling my, and not that I should recycle, it's good to recycle, that's okay. But the real problem is that we are in a capitalist economy that is designed to where the bottom line is the most important thing. So the logic that produces that is what needs to be tackled more than my plastic.
Jag till dem att det att uppsummera oss för att vi har några folk där sitter lite mer utanför det här lokala. Spörsmålet är om tingen inte vänder lite på huvudet alltså att ska jag gå ut och investera först i den här kamp för att rätt eller bevara det spårspåret mens storindustrien och ja till det så förbliver med att förorena vårt planet när det är stor kapital det styr det hela. It's probably both. That is, we have to do something because we're also consumers of things that the industries make. So they're not living on their own. But I think also regulations can actually, sometimes people can be lazy in corporations and not want to implement change which a regulation can, they can meet the change in a few weeks or months or years. I think also we're discussing that in Iceland we need sometimes like a ton of oil to catch a ton of cod, which is quite tough ratio. Electric ships, I did not prepare to talk about electric ships. There must be ways to make electric ships because they're heavy, they need a ballast, they must be able to carry batteries. So it's probably possible to make electric ships, but I haven't seen it. I haven't really seen the prototype, but I'm quite sure it's possible. Så färra vid vi håller inte någon här till att köpa kaffe och nej få sig kaffe och te och köker allt det blir så lite till att köpa en bok. Vi ska köpa pengar så lägga pengar ut i byn och så kommer vi åter till sätten av att göra vid 20 minuter. Det vill säga att klockan är 20 minuter ui halvkon tjej så switchas vid åter till ett halvårs tjej.
Hallo. Vi får så smått att bli efter, så hvis det fylla det kom koppen, där kan vi inte gå. Ställa det kom på plats. Och till så skulle man mer halvår komma via kostnader så ordentligt. Ska ha ett så från FNO och säga att jag ber till att teckna sig som liv för att ta emot. Det gör det jag måste säga det rest till att göra det vi har en här passar där ja. Det är en lista och vi ser mer till digitala och så där och hemma. Så vi fullmanna vi pallbordet. Det är snäckor uppe att det är jag sa inte skolan för de söven saknar jag fast men det är det. Och det som är det vi har finns 2 minuter kvar att lägga 4 och åren vi kommer här till så hade jag tillfälle att sia för det är då. Till Elsa Berg för Intras Sev, Janus, Leivor Hansson, han blir naturliga saune. Så är det Marsna Flöhamre för det FNO. Andres Nær Magnusson, han har det Jan, han är lite under och omförbesaktivist. Och så är det Karl Mortensen för det Orsko, Dalkland Sjön Omförbestovene. Och så Bjørst Samuelsen för Jobbate. Och jag har att vi skyltar oss att säga att vi vit, så är det alltså FNO. Bjóa og æsti umbóðum fyrir hinar politiska flokkarna, men det så jag att det var ju öll som tog jag. Janus, jag hade att 2 och måste du kliva samman. Det får att det 2 minuter och jag hade värche eja vid tojen så. Men gärna då så stitt igen.
snittlåta slitt, så får man til tjekkast, og tider ute, kvar fingren opp, setter en spurning, så ender det ikke han fyrir kun, ikke det ikke var tåsa, men tog at så fyrir det ut om atlan heim til alt det som sitter der ute i Lorsta. Det så det kommer genga fyrir seg, og så adresserer vi det som spurningen. Takk. Kjørs vel? Ja, i samband med Paris-avtalen så sier Paul Mikkelsen for en år siden at Notran er grundarlegen for det samfunnet. Så er dere skilte over med det land som ganger undan undersøkelser. Og jeg prøver samtidig til at Notran er grundarlegen for det samfunnet. Men det som er ferdig legger mest til i samband med arbeid til allmänna av undersøkelsen, det er at Notran blir glemt. Ikke minst ta talene om CO2-utlatt. Så det er tidlig som at ærmarskan utlatt blevet til kjølt endamålet. Det er det jo ikke. Endamålet er at man skal avlegge ned oss ned, mitt eller annet av nokturene. Og i samband med nokturene, her må vi stedfeste at vi har unga nokturfyrskjøtning i kvarjon, og her har vi unga veldig av nokturverdig. Og i 2008 gjør den særføring av Baskrein fra Grein for landstyret, her er nye støver hentet. Nokturfringarloven nøkter alls ikke en tørv som er av nokturfyrskjøtning i det. Fringarnevntene får ikke gjort vi ikke dolkende lengdeoverskande brøytingar, såsom landslagsbrøytingar, vatnorskebyggingar og ikke kjønnelige brøytingar. Dette var støvende 2001, og hatt det er støvende i det. Så figur, 1 minutt. Takk for det. Bjørs, to først, du nekker litt opp, som Marta kan si, ja? Du løyver meg å si, nei, det er faktisk bestemt ikke. Du får 45 sekund. Kjørs vel, Bjørs. Ja, de som fører frem av nokturen og venter fukle, blom, lente, av og vatten og kjøtt, har man vi ut her rockmestikke, som vi sett opp om hva skal løse seg, å bygge riske, eller gjøre vatnorsk utbygging, havnelag, så for mettig. Det vil øyne ofte lagt om for at hoksa ved kjenslen. Og jeg pleier å svære at jeg omkring sier til at vi årene og kjærne næst, sala, filosofen om norska, at det bor jo lagt med intelligenser og kjenslen. Til kjenslen er jo okkar innere rød, som lukkar som avhører okkur til det er vandakås, eller kanskje forteller okkur eisen om det er rattakås. Og så må vi omgang til køva kjenslene vi cost-benefit intellekten, som jeg har valgt å kalle det, som jo høres her på bitcher og heter vi at du gjør ting som du vinner mest bors ut, du skal gjøre det som løser best fortsatt, som jo er et rådende paradigma i oppgave første heimen. Og selv om det er noktur og omkværsvendig i aller høyeste grad eisen intellekt, tror jeg hvert her var vidt å bygge fremtid nå av. Hvis alt noktur og vekerleid og markfeltene rent vatten og gråre og regalente, nyur trampa eirant dolka og utpunkt. Og som politisk framstår folk bæg i vinnermalen og orskomalen og ungkursmalen, så møter jeg nesten daglig disse konfliktene i midten, hvordan finner vi dialveien. Det har aldri vært den største avgjørelsen, og jeg har aldri fyrlesen til andre gav okkom, at jeg vil greppe om til just her vid og i tog samanstøyten i midten, at vi vil jo alt livet til her litt løy. Andre har med fløy til farger, som vi holder fyrlesen i nede. Jeg var til Japan som morgen, da ringast jeg opplevde å være 15 i København i 2019. Jeg har aldri sett sånn CO2-utlatt og dolching på fyrer på en gang. Og da skulle man semjas om å minka CO2-utlatt. Bare for å vise at det er nekk vi kan gjøre, men vi lever midt ut i skissmannen her. Vi må finne det gjelte igjen. Flott, en trus. Vi får gjøre Marsten og Fløhamre for FNO. Ja, jeg kan begynne at si at naturen hon er jo grunnsteiner under allan løyvi av allar kloten, ikke bare her i Føri. Men ja, årsøkjen til at vi så har boi til denne fonten til at vi talte til ser sånn tøytning at tenker seg her evnen i opp nå, så det er så nekvar og så stora utbyggingar alla steder i landet. Til å si altså til evne at om orskobygging og naturvern, om det kan sammenes på denne måten. Så vi har hørt Andras nær seg fra, så har nekvar stora orskobyggningar vært i Østlandet, og nekvar kommet træt. Och på samma måte upplever ett dagligdagen i Førjun till på att alla ringaste bank nu. Men
og havast at heter vi snakkar nek om grønne orske og så vidare. Så det er just ikke problemfritt. Tog at grønn orske hon legger eisen naturen. Men om vi fylgjer til dømes framrakning, så viser det at orsk og tørveren kommer å vekse øylandet. Og til dømes vil det ofte nevnt at vi skulle til å bruke hitapumper og så videre, så vi kommer å bruke mer strøm. Men kanskje heldig vi ofte at brøtt hoksen rått. Kanskje vi ofte at hoksa om at minka om orskotørven. Minka om nuslene, eller det overnuslene som vi har nå. Marster. Ja. Ja, jag tror frikibare tiltak med trafär om tøyna, så vi tog kommer til resten av søttene. 15 sekunder, det er nesten et godt kors. Antian tar så 45 sekunder, så han ser flash for meg at vi får våne nå. Så vi får bort til Kari tør neste opp, ja? Ja, gjør så vel. Største enda. Nå! Oi, da blir det mer på. Okej, ja, klarer? Ja, 5 sekunder hver. God tid og takk til FNO for å sette fokus av grønne orskepolitikk og omkvartsverk. Senaste 20 årene hoppboren i Førjum støvått snæraver med de kjølbjergene av orskeøtsene i værende orskekjett. Vita dit at vi i dag, og i mån til 2020, bruker 15.000 tons minne av olje om året til elframløsning og oppheting, sværande til spæring i oljekjøp av minst 50 millioner kroner første år. Tid vita at atlanen at vi i 2030 skulle bruka 120.000 tons minne av olje om året. Sværande til spæring i oljekjøp av minst 300 millioner kroner første år. Ta skulle vi i 2030 omgå olje bruka til elframløsning, omgå olje bruka til oppheting, omgå olje bruka til fersel av land. Vi bygger i Førjum, og vi nøyast at gjøre inntrykk i føresk og naturen til at nå okra malen. Som i hesen føre og i mesta leie 4 vindmiddelonder og 15-20 vindmidler, øyna eller 2 større vattengangsler i hattene, helst i Vestmanna, som langt vattenorskøk. Vi vinner negv, minka CO2-utlatet nere med helt, få røykfrutt næromkvarve, anka skorsteinar, anki utstøysrør av evnen, få mølaga til oppåtte møyra værende elorsko, nå sier jeg noe som onkersikkert kjele, til utna og ferslo, bæg og lande og skjegg. Sev, okkara elfella, hever sera positiv om hukkbord til hessa brøydingar, og viser kvann det i verste at de møyna det. Landstyret hever gjørst og gjer avtøk som skulle slå 4 at omleggingen gonger sjådare. Vi, to og jeg, må også takke avbyrd, velja at være orskoeffektiv og bruka grønne orskeløsner i okkar husen og i ferskene. Takk for det. Og vi langt og veit til vi fikk vi brillene først og 20 sekunder tøyna. Elsa Berg, Ringkras, kjør så vel. Ja. Ta Herman. Ja. Ta det kommer til naturvern, så hadde det viktigaste at vi får brått den hukkborn som i det. Og jeg vil takke fatt i det som andre sier om en tjauarlund som det atla få i Íslande. Tog at det vil det gjørst til at hvis vi skulle utbygge et størst virke, eller vi skulle få gang til okkurs prosjekt, så får man først at kanna lovar friingar som det. Løyva til friingene i sine prosjekter. Og det det således at prosjekter skal det gått. Du kan si at det trykker 200 arbeidsplass, og så kører man hit. Og så at man lager kanskje 2 veker, så kommer man lager omkvarsforskrenande og sier «Hå, kunne ikke løykok som heter med det kører vi gjøre». Så vi talte at det øyelig områdende at han hukkborn til naturen ved brøtting. Det det så at det einstaklingar som hugsa om naturvern og så næromfører hugsa om planter, fuglaløyv og anna løyv.
men vi tar unga naturvärnt skipa för allt landet. Och där såg vi i Mykinesen nu ta nejlorsni var gjort där. Vi tar jalt in som är verkligen inte gagna fuglalun. Och vi såg att dömes av eie här som man vill bygga ut och så sätter man det av att man är verkligen gång till att lägga ett hjärtfröligt fyrbygge här för Øystuene som viser hur Øystuene hever avvarska och landslag. Och här upplevde nettopp det att Ishpen, nu går det vi gick in till sättene, så vill ta upplevs att det alltså inte så gott husgott. Det blev heldigvis utsikten hon blev heldigvis flott någon nian. Men ta visste bara hur vi måste trycka fri, vi måste tåra att fria öker. Se att jag vill ha några orört vart öker i förrjun. Och till vägen fram. Tack för det. Så är det Hakon Djurus. Tack för det. Jag lärde om från Karla så jag får inte brillna fram den vägen. Då så blir det helt att samena gröna orskepolitik och naturvärn. Det är en avvärd rikmansspårning till all ödla att inte under vi här i snö. Ja. I oktober i 14, nej november, oktober i 14, tar i vindvill någon blev tisen bruk här i huset. Ta detta vid och kunna se att lyckas som komma fram i en vision och det glädjer hänt att man vill tidigt undervisa vision på landsplan om att göra orske för rutje av landet grönt, 100% grönt i latin 2030. Och det är ett det här ständer väl lust i samgångskjällen mitten det här, det kallar det reja blocken att det är bara fyrt och det visar det värst till attök, konkreta attök som ber att han vägen. Det är att man kan säga att det är ett öjligt störst attök och det har alltid kvar världen jag är och det är som onkel sagt det är mega avbjörning och fyra inbjudan om det så kan det visa till att och till vita att man fick till förjar virslönna för natur och omkvarven i 2015 så Norrlandaram så vid är fyra visionerna är vid anerkänt i mitten av Norrland och Norrland är ju ölla framåtlösen öken så vi har alltid att är präck om att vi är rättarlag. Och så kommer hit männen till tosa grönt och handla svart och nu kommer vi till det konkreta till solsvärst. Och till rätt så läser det att det främsta som är av tapeten till och lötningar och löver det är att vika om solsvärst. Vi vill det öjla gärna brukt alla 600 miljoner på gröna uppbyggingar och det vill vi öjla gärna men vet inga sikten till sig något annat och tog emot handla som vi gör. Och det är alltså det att jag sitter här så tog mig för öje. Det är underbyggt väl viljan filmer det där just om stinkarna och det är nettopp det att kvöra och kan stanna där utan ström. Ongen och Björste buss att gå av lösningen för att göra det bättre istället för att flyga till Japan så kunde vi haft en videokonferens om det. Så stadigt tredje ström. Strömmer är framborren och till vävren och till alla senast det kan jag säga ja. Ja, Tack för det tid så är det hvis det tid här var en spurning eller tjej här ute så är det om att köra fingren upp betyder att så noterar jag och så inte fingren ner upp så är det att ropa eller harska så hitch upp och så det från vånande och det är inte en kapping om för boja långt jag spyr till att så ända det är spyr allt och tillsätta sig till årarna och tid här skulle hjärtligt välkomna att köra fingren upp ösene och markera och göra vimaskiner till det här för en öron. Jag kan gott huxa mig att lagt fyra vi att spurst eller att trivi ui näka av tui som Elsa Berg säger Johanne. Och det kallte är nog så intressant och visar ösene kvar vid ero. Det är att det öjliga ofta visar sig. Kusser så är som
sannleiken blir lagt fram i milen, og det som milen legger fram til alltid satt, og jeg sier. Det at det veldig ofte privatpersoner som taker sti til at gjør verst vi at her rukkar ikke rett, hatt han jo i leie, og det være så sånn her, eller burde vi jo ikke heldur. Gjør Samuelsen. Kvui det så sånn her, kvui genka tid ikke å åtta her og sier, såleis skulle vi gjøre, og såleis øya vi det handla. Så sånn her at vi som har valgt tikkum slipper fra at gjøre det her. Ja, en overmyndelig vikmannsspurninger, nu gjør jeg for noe lykke i verden. Altså, ett svær av flere, men altså egentlig sentralsvær, det at vi har ikke nekra naturfyrskip. Vi har slett det før. Naturmannlig spjøtt i flere eldre, vi har en ungkorstov, men det er veldig fast ungkorstoven. Mest av mulig helt andre ting enn ungkorver, sånn som eisfasta sin til ungkorver. Vi mangler en naturvernlov, vi mangler en lentisk planleggingarlov, og vi mangler simpelthen en fyrskipning som sterk, og som kan dyrke seg tingene. En rikva av arbeidene for naturvern, det ligger eisen ut fra kommunen til dømes, men ikke når etterlig vi kommuner er jo høyre fylkja til oppgaven der her. Så her ligger en risestor avgjøring, og det ingen ivig at fremste oppgaven til landstyrskåne og i ungkorsmalen, som stått i Grønland, det tror jeg ikke her i kveld, å få sett disse fyrskipningene av stoven. Under ungkorstående får utbygg ungkorstående vi en sterskere naturvernlov og en sterskere fyrskipning, så vi har sted av vidtjørsmalen. Så det naturfringarloven er jo så at her vi sagt for en mal for gang, og tar vi da vurdere etter noen kriterium som vi tog lovene som alt et myndighet, og det ikke naturvernet som kommer fremst til det. Så vi mangler simpelthen så vaskene av via størmal, tulljo i prosessene av naturvernet. Og i medan vil vi altså i verhala i av underliga verlegan som sier at inntil det at vi større kapitaleren som definerer hvordan vi omsyter okkara natur og tilfønge. Og i førjun sier det ut til Marstad Fluhamre i FNO, han sier jo Johanne at han nevnte tankene om at han ikke vil huske at haft stedet for at bare gåtaka premissen om at vi skulle ha møyre orsko. Hvor ikke minne orsko, det er kanskje ikke søtter musikker i tøynen og øyren og hakken, men jeg har spyrja til, og så kan du komme at han har kvar. Hvor bare grønne orsko, hvor ikke minne orsko, ikke? Men det hadde råkna vi at det opplagt eisne en parsteg oss ned, og hvis du teker seg løsene vi tar seg om, nå får jeg alltid til at det her vi kilowatt tøymon som han tar seg om Johanne, fyrresten, men det er såleis at disse løsene av eløsene, tar minka om løsene, du har en effektivitet inne bæg på bilar og på hitapumper, så det ligger en effektivisering av minking, en stor minking. Hvis vi bare framførte tølene fra olje til orske, så har du haft trutja for stora musle i samfunnet, men vi har brukat skilagavløsner, elbilar og hitapumper, så minkar du ves månad om det. Så vi eisen vi og eisen men for å konvertera samfunnet, så hender det vokst. Karl? Kom fram til mikrofonen, så har jeg det. Som Martin sier, så det ikke rart. Nettopp som Håkon sier, altså 120, jeg visste 120.000 tons av olje, om vi kommer av vi, og ta for at ikke det første vennene og utnæringen. Og det er ikke som sier at det ikke øyne kan konverteres. Han sier Johanne at fysisk bruker elen på skipen, det blir tid. Men det fer bare tid, det fer garanteret innenfor 15 år for at ting kan hente som her vil øyne kunne slippe av i olje og sjøen. Men 120.000 tons heltene av okker oljenøsten kunne vi, hvis vi arbeider skille godt, slippe av i. Og en grunn til at Orsk og Nysland, altså vi bruker, nå kommer til 120.000 tons av olje, det inneholder 1,5, 15 giga, jo, 1500 gigawattimer, og 1500 gigawattimer, ja. Og hvis vi konverterer elframløsene til vindmøller, vatt, solceller,
så och vi konverterar till hittapumper, konverterar till elbilar istället för bensinbilar, så blir han samma orskan som vi skulle bruka till allt det arbetet. Hon kommer 500 gigawatt, men det vill säga, det passar som Hakon säger, vi reducerar och orsko, muslo vi 1000, alltså vi ja, tror jag för en minne än här var vi olja. Det är så självgående gott, men så är det också inte att det får oss slett inte för att vi ösning är orskoeffektiv och gör det tjänsteg. Jag vet kanske låta vara vi att köra ögon på en bil, låta vara vi att bygga husen så att vi brukar för en orsko. Och låta vara bruka el och så vidare. Ett stort svär är alltid ett gott svär för att säga och att det är ankro teacher tillsyn att det är argumentet så andra när Jan måste bara säga gigawattimmar så man kan ofta så är det ganska nog till att samföra oss om att det är rätt. Jan, stor markera. Ja. Kvar nämner som rätt är helt nek positiv ting vi att omlägga orskframlar som ändå man fram och Hakon nämnde konsekvensen omläggning till gröna orsko, men till det som är inte hade så oljeakkurat ner, så är att det är otroligt ivasamt hur grön den omläggningen är. Så är som sagt, vi lever vid energipan, här vi inte har några motorfyrskitting, och inte har några välja motorvägar, och så är halt i att den omläggningen, och så uppbyggningen som är gjort där. Det ger en möjlighet större skrejer i dag och opera motor här i förrjun, samtidigt som vi röjnar att Marsten av Lören han är fingrar uppe så kvar nej jag ska ha han. Ja, nu nämna tar bara Hakon och Kari att utbyggingen av grönare orska och elbilar och så vidare att här vill automatiskt minska om man kan förbruk. Men det visar självan tyvärr att det passar inte som regel till att tar vi får bättre och bilar lösningar och så vidare så brukar allt bara ta mer och det växer så åter om akkurat förbruk överhuvud akkurat för samlade förbruk och det vet ju att kapitalismen hon kräver att vi har en oändlig växt så tog är kanske det viktigaste vi kan göra det är att lära oss huxa annorlunda för att minska och välja minska förbruk. Yes, och så får vi från Marsten till Hakon. Jag ser så alltså. Vi har tagit den senaste först. Alltså till brukarna, alltså vi elframlägsla är en balans mellan det som är ett spår. Till första kontakterna till styra för det täcka. Så till brukare elbor som är öliga avgörande för det händer i samhället. Och vi bara uppför oss så som vi vill ha uppför oss. Tar man ska levera strömmen. Så det här är något så mer och kvar skilta för allt till det ena. Att de måste kunna grund var lite som det bättre alltså. Alltså till öliga alltså visst man spärrar ström så att kan enkla brukaren och så finns det vindlöv. Vindlöv har alltid ett pengar engagemang går ner och visst tar sig en avgått så ger det systematiskt. Men brukaren vid andra allt vid samhället och är bor är öliga avgörande för vad händer i så det är stora parter av oss. Ta det ena och hit vill säga att TV jag syns känner att det som man säger fri lunch är alltså man kan driva roadtrip på naturen som man har hot till och att samma vid utbildningar är inte styrning och inte myndlage och inte behandling det är inte helt så vi är för vindmellundna och i huset och för vikarna som speciellt har vi varit kravet efter och vi gör det glädje efter omkvörs och ardens mätningar. Så det är fagtillfär som är lagt fram till höjringar eisne allmänt och som myndlagen vidtjer. Så här är inte som man säger helt frukt affärer som man har råd till och tog jag att det gör att det täcka vattnet i Sundalämon så vet det inte hur nekvar kanningar det var just här ta bäge i Avenon och i själva Sundalämon det var det. Ja, för det. Ja. Vi tog 8 år av vitcher eller 4 år så Irringen den vitcher att hans spårningen så här är ölen tillfär som fyller i samma vitt. Vad kan det bli gjort där i Öchen och Sundaland i Avon och Sundaland i Självbon Sundaland och alltså film och där. Jag kan inte nämna det konkret på inte här. Jag har fått vemmar som kanske ska kunna supplera mig omkring det men det jag vet efterföljande kan man regelligen för att hur stövan är oss nu Öchen och det blir gjort där nekva kanningar
og i sommer vi løyvesgjøvelsen som EU-Frika nevnte be om, det tok 4 år bare vidtjende EU-Frika nevnt. Takk for Jakob. Vi tar seneste prosjektet, det er det som er E2, men alt som får fram lengt og annet, det er du i det svært. Bjørst, du markerer igjen. Ja, lukka til det sørste første, og hatt med purar at det var gjort en ekva kannikar. Trobladsen hadde er at EU-Frika nevnte bytjes et arbeid på en lov som et munn tidsjer er valgt for en ekva man skjer. Her hadde jo trobladsen like, men det var gjort Arens kannikar sånn at det var det her, og annars heter vi jo ved rent anarki. Så ønsket hjemme som utbygger gjør det utan grunntallet. Det er ganske mer at her vi skulle huske om å vente at vi hele av og lete her en lov som letter naturvern kommer nek fremre og via nek tyngre som man skulle avgjøre. Men jeg skulle se være til orskosberg. Det er det mest nærliggende orskokjelta. I behøver vi til her, det er orskosberg. Altså her kommer vi, jeg synes samfunnsbudskapelige hvis man skal råkne i penken, tjene og trolig noen penger vi huske om å bruke minne orsk. Og jeg halte det nek for lite folks at her. Men samtidig så halte jeg at det var jo en parsa til å avtøk man samtidig om alle flokkene i 2019, man skulle gjøre store avtøk. Eisne for at det skal være lettere, tjassev og øren er bytje ut, via vi bruker minne, så er det minne krav til utbygging, så altså, det er helt sikkert at her skulle legge en ekstra dent å få folk å spære oss. Elsa, hun har jo en vimmersing, og så har vi fått en tur ut til salen til her, og vi ikke bare en ting da. Ja, nei, utspannende ut av Håkon Djurus sier at vi kanskje folk skal ikke fært seg, men så bare hodla at kommer til hos om de ikke kunne fære fra tågøyene, så kanskje finne det. Jeg synes det min ferien til etterkom. Men da var vel kjærke at evne beina vi tidsen opp til vi grønner i orske og naturvent, og for brukssamfunnet så vi tar vi det. Men selv om vi tar en halvporsjon her og her som folk setter spurningen vi okker forbruk, så ligger avbyrden enn til forbrukeren alle tog. Og her har vi hodlet at vende det som vi, at vi må nesten tåre at legge avbyrden av fyrtøkene. Til fyrtøkene som har pengene, til fyrtøkene som ofte har hoskåtene. Og det som fyrtøkene sier at det er at ja, men hvis vi ikke kunne vekse, og hvis vi ikke kunne framlegge mer og mer, ja, men så er det ikke kun til denne fyrtøkken. Men det her som det er nøyest vi politikere vi driver, at vi så at okkara natura eisen har vi driver, okkara borgare har eisen driver, men avmarska i møvlegar er at styra fyrtøkken, og at styra som forbruker til møvlegar atter plastikk, etla en elvinna som brukar sånn jeg kan heilo at jeg ikke vil i allmann å kunne gjøre det, så røkker det ikke at kåre avbyrna forbrukeren, og her må vi tåre at ser vi fyrtøkene, skipene, til kunne ikke bruka så svavelryka olje mer, nå må de finne et bedre bå på det. Sette krøv til alle fyrtøkene hver, og sette mørk av fyrtøkene. Alltid att Ragnar i en spår men Kari han okej. Skål då. Fram till mikrofonen. Man säger att allt skulle göra så. Fram till ja, men akkurat det här tar renner man undan apor som privatperson. Som säger ju 120 000 tons av 240 000 tons som brukar olja måre till det som är och to allt tillsammans så 30 000 folk för att bruka till ström, till bilar och till uppbyggning av hus. Det kommer vi göra några vik för en snackar av. Så kommer vi att ösna kräva vinnande hon ska göra. Så kommer vi att tro den näck långt tillsammans. Elsa och Ragnar. Ja, alltså lika ett döme, alltså för ett konkret döme att säga att vi naturvänk som politiker bara kunde göra för eisen för att hjälpa brukaren vid att välja att ta det rätt avgörande. Det är att ta ett steg om att fjärna plastpåsar ur landet. Så och vi ska göra det ordentligt kött nu. Vi var en tur vid Magnus Heinason måndagen. Vi lyfter flashen nu. Och ja, vi såg en plastpåse flota i havnen och det är inte ordan. Det är rymliga nämnt och gott hoskott och därför är det att komma till om man löser. Vi får till en spårning och så det var Ragnar. Ja.
jeg husker, hvis vi kan huske om det som andre tåser om, har vi tøyer perspektiven. Så er det kanskje et av sin til her, altså, hvordan langt er det nok? Hvordan langt er det nok vi tar noen miljøer som er projekterer nu, og det som vi har afstand om? Fordi at inni av heimasen ikke ser så, her kan man jo sitte til arbeidet vi konstant at det er forskjellig. Ikke vi branding, men vi eisen konstant. Og på sikt, altså hvordan langt har vi ta noe i høyene? Det er en spørsmål. Og så vidt nu hadde jeg, skulle ikke gjøre sånn rundeplassing til det vi forbrukere som skulle slags kontakt med et land, det vil man sånn eller det. Men her var tid når det gjør til en kjøl statistikk, hvordan står parten av oss forbrukere i Sverige, og hvordan lengt av framvarsene fer til vinner, det mest kanskje på samme måte som Østlandet utgangspunkt til det. Altså her har vi Weidenberg-trykk her, hvordan lengt har vi Weidenberg-trykk eller Weidenberg? Er det noe som du husker om dette? Jeg lager meg lykke at oppsummere, så er det sagt at godt han blir søsende på spørningen vi, og du må rette meg Ragnar hvis jeg ikke får alt vi, men helt stort, ja, tid arbeider vi ser vi at Orsko forbruker bare, eller Orsko Norskland, stender vi og vekster, for ikke å si Vestnær, og hvordan lengt frem i tiden dekka han til middelåndene som de har, den grønne Orska som er nå der for bruke, for det andre spørningen. Ja, og hinspørningen var her det noe ivlet i om hvordan oljan, eller hvordan Orskan blir nyttig for det vil si det som vi som privatpersoner bruker, og det som vinnerne annars stender til. Ja, han er jo en gang. Jeg husker jo med han vi hadde fyrlesten Jan at da jeg startet arbeid, da husker jeg eisende grønne Orske, og jeg husker om en abbasiner. Altså, til samfunnet vi skulle lede vøyer, jeg hadde sagt det som var et statement som ble givet til COP15 fra Feltskjø i Fyrjøen, at vi skulle gjøre en bedre gjør enn vi da finner vøyer. Og i akkurat hølen arbeid, Kari kommer inn av Orskene, vi husker el, og han heter større myndene, men vi husker lengt, vi arbeider i det her, vi tog ikke var rett land, og ikke bindende, men velegende, og til alt spørningen med å være i balanse med hva vi etterspør og hva vi er fremlagt. Det er gjort før eisene, så det er noe mot Vestrønja. Vi kom inn på det som er blitt slået av fire. Det er helt forbannet nekk videre. At de alltid skal, mikrofonhalter skal være skikvat vekst, og nå kan du komme inn på det som er blitt slået av fire, og kjenne seg til 8 år. Det er forbannet nekk videre. At det som borger skal være nye til at de kunne journalister. Hans Birger, du var ikke først til å markere, og du fikk du ikke mikrofonen på denne veien. Det er vanligt at øtlom allmenne fonten og nok der mer på året. Så man hever noen måte med personer. Men jeg sitter vi konkrete løsning. Jeg kan vise at han finnes alternativ til selv. Og jeg kan køyre det ned. Er det så vern vi har fått røyne antastet med og sånn at jeg kan godt fortelle deg her at hvis utnaver og handler og alt dette om til det pære, så bruker det bare en siging at du er med inn der, så kan vi til alternativ til selv. Og det er samtidig vi kører, og Bjørk kommer inn på nettopp det som er befyttes vi og Nuttafjell. Jeg kan halvere oljenysene ved en helt, og spille helt av oljeutresten, så at folk kan bruke pengene til å konsolidere seg. Jeg hadde det godt kjørt at man skulle være kostnader litt av mikrofonhandlere. For det eneste ved det vil være punktet. Jeg hadde helt på bakken en kunde. Du står nummer 3 av listan der, men nu har du sagt det som du skulle säga. Nej, jag har inte sagt det. Nu kan du sätta det nio. Jag har inte sagt det, nej. Jag kommer anfäkt ödles här, och jag kommer köra en helt mot det. Jag tolererar inte till, jag kan vara kreativ personliga uppe kring vattnet. Då kommer ni när jag ska göra vattnet med uppe här. Kreativ, du är personliga mot mig. Du är inte nog där med en annan tog, du inte har hållit på året. Allikevel brukar det mina huskål, mina idéer. Du fikk du rysla til alt det. Her var noteret. Vi tar videre i programmet nå og stryker en spurning av listan nå.
Kare, Ja. här uppe. Ja, det var nog jag tror ju först. Ta hej ser atlan att taka fjällavang till Oskobro. Och ta vi Norrvända fälla så finns det tillskipare på Restona. Runt och atlan så ser att taka fjällavang. Och vidare till Jack. Efter Novan och fjällavang för fria. Så jag tar partis ser mot vindmällan. Men där så tycker jag på några par där. Tar det underligt som FNO arbetar för att få nok flere vindmøller opp av standa, så tøkte meg ikke godt av, men så blir det nok bedre. Ta gang til rett av veien, men likevel skal jeg gjøre her klart å ha på der. Ta gang til rett av veien, så sier. Så det er et øyne tungt sted, tog slett ikke av i oljene, så la oss fortelle det. Det er ikke skjer. Men, så du spør det. Ja, i slivet, der skal jeg ha fælt. Det her har vært problem. Det er politikeren som er den største trotelagstur. Bjørte sitter lagt i flere år, hadde sett i anstøve, ta var en konstant efter han som nu är anstøve, for ikke å komme i en naturfrika lov, og hei brøydninger oppskål, så er det hendt ikke. Nå Bjørn sitter sammen med Siri Stenberg, og hver i naturfrika loven, landeskipan om, oppdatering, eller nødja bøyeskipan av lov, alt ligger bare og flyter asfalt. Framman fri fjallava, som er fria, har du nå at nå har Helsfjord Starstøvan lagt et øke ut til Erling. Hon endte dumping av kemiske evnen. Lån har ikke helt nær. Havnkorslån vil trappa nyer, IMO-lån, alt som var havnkorslån, alt vil bare tatt i hele med. Jeg spurte omkvarstående. Han er så rannig, hvis jeg skal oppsummere alt det her, så mister jeg trai. Omkvarsgodkjenning av Uikon, hver er hun? Hun er omkvarstående. Fyrst råsant i år til Hakon Djurus og Sev, og så gjerne en luttland, eller nekar spurningar til Bjørn Samuelsen, særliga, og ja, Lendesatlan, Naturfrigar, lov, og det som annars var nevnt her. Hvert blivur av tog? Ja. Kare hever pura rett i at politiska skipan hever uppeborgen og skorflunch og i skjold sikkert vi. Ta så at jeg har samlet eisende li og man og Taimon som sitter på største arbeidene nå og bæger skjelt og røpt og det gjør man bare ikke allmenn man sitt samgång som de kanskje vite tog jeg halte ganger alt for sent. Men jeg kan trøste Kara og ånder vi og jeg halte at det er folk her inne som er vi til arbeidet at naturvernta loven hon er ekkelig nær nå. Til så at jeg faktisk i jar fikk vite at vi slipper nå politikerne fram at diskutere det utkastet som er via Lio. Og det som jeg har vært misnøkt vi er at det fyrer et oppskål som ble gjort for å nekk på meg skjøn, og så vidt jeg fram i anstøv som man er rønt at så jeg tror det for at jeg kan ja, ofte er for at du kommer til. Men nu er det trappene, og jeg har sagt at det teker ikke noen tøy enn tøy man røyner og flatt alt med alt annet nå, og gjør en helt mye lov som passer bedre til før vi skifter, til på plass. Så det snur som lentes planlegger lovene, så er det øyelig lengt fra å være barn og tøy verre. Det er et arbeid som er gongt, tøy at Raje hever avmarskere ressurser, så de må ha nok til å fringe lovene litt først, og så for at det er gongt vi lentes planlegger lovene, som jo er en 4-3 vi kunne si at hver øster skulle være fri i helt som utgangsstøy, som vi slett skulle ha omvokset av neste. Og det mangler, og det er bare samtidig og at naturvern til å være politisk bytespaten til å vite, og vanlig er det vi har blitt lydsent fri. Jeg vet ikke om jeg sa temarkere Kari Jan, eller var det bare, nei, Orsaka Hakon Jan, eller var det bare så takk for det, eller? Ja, Kari en tom. Ja, ok, ja. Fint. Så færer vi herfra, og om man i salen herklandsspurning. Andre, hvis du har lyst til å si noe, eller ellers forstår noe av det, så må du også bare smide din finger i været og sa. Jeg forstår det hele, og det er veldig interessant, men jeg tror jeg har pratet i Tåsad i en time, så jeg tror det er fint. Vi får om man i salen en spurning herfra.
inte möjligt att man huxar medan vi börjar att man börjar vid att ta för alger netto baserat på att man inte har naturvänliga låga om att klara hellre än att säga vi har man inte klara så nu måste vi bara ta den här alger. Det ser ut som det adresserar på en som heter Björst. Men det kräver så bara att du häver till dömes landstingsfolk som beina vägen gör vart ut att det är mål att säga alltså trämmas då du kan inte avgöra det här till haft det ger in naturen och jag sitter vid naturen lån. Och det är känns det så chans för jag att för tog att du inte häver lånar på plats. Alltså man vill det inte så kan man inte alltså hvis du har rätt till sambart naturfringar lån jag söka så kommer de inte lägga en speciell nej du vid avgräders. Alltså det är inte så enkelt hur värre. Men och här alltså att alltid är inte kräver att naturvärde för en extra plats. Det kunde inte att dömas ta i första lån kommer häsför. Alltså det är folk som ströjas för att få pengar till så fyrskitningarna och så inte lukas till häsför så hoppas jag att man verkligen ger eisen i hässamgången men det ska öppnas så att fyrskitningen ska upp på stand. Och det är så rädd avgörande till annars är du på väg. Och pengakraften är för alltid vinna. Det är för eisen vinna till man har en naturfyrskitning. Det skulle vi släcka i vad står. Det är lokalpolitiker, det är arbetsplats, det är lokal arbetsplats, de känner alla sömna. Men du blir starkare, du har mer standa vid, du har mer affärer ut och bergast vid, du har lower grund det som kan brukas. Och du kan det inte EU-mättas hur stödningar vi det är. Och naturvärdelån kommer helt kött, det har vi sier lov, helt kött. Det har gått, Karin. Bara så till några årskullutbyggingar och omkörningsvärn som är skolna. Och när gott det snurrar sig om generellt naturvärn. Och som jag nämnde i munnen är det årskullutbyggingarna som törver då för att få 100% grön årskullfärg. Det är ett munmätning så är det inte öden ek än naturen som det var. Vi känner vi kunde mata där avskanna vi det har haft. Vi har vattnet årskullutbyggingarna i Västmanland. Ska man klara sommarnuslen för runt har man behov för att göra byggingarna i Västmanland är större. Det är en som att det är men det är inte störst emot det som någon är. Och vindmiddelparserna skulle vi sätta 3 eller 4 vindmiddelpars upp alltså så skulle vi välja 3 eller 4 stöd. Det är väl någon gång till att göra. Och här är det naturfringar här är alla möjliga myndlagar inne. Det är inte just bara åkkost. Så att tog ju också någon pjus man inte vara ett munarmening eller bench för att göra sig innan natur. Men kunde vi inte ha en av så skepsis här till att alla möbler kan det jobbar inte särliga samförande inte minst hvis vi bara hitcha efter kvart sövan sier till dömes hvis vi tänker det vattnet som tidigt usundaland till dömes alltså här är det vatten här är det tidigt och tullagt alla öarna alltså tidigt ta gröna från folken som bygger här till att kunna göra några andra gott alltså och det är ju de som bygger här inte så öjliga fegen så jag vet inte har inte rätt till att ha en såna skepsis runt om det här som fer fram. Ja, det är du som säger att jo, det är just men alltså vi må acceptera det som det just det gör och vi må tåra att göra något morgon annars handlar vi inte det. Så ser det. Vi kommer inte bara vara benchen för öll möden avlägg och inte tåra att göra. Det kommer vi så att göra. Men så skulle vi bara bruka 230 tons olja och vara det som det är det. Det ber till. Det har vi gjort när kvar. Hakon och Elsa. Nej, det är som Karin säger, männing och växter kräver något. Spårningen är om att bruka kilo vid och att göra så att det kostar minst 4 alltså att offer vid offerkostnaden är minimala. Så jag plejer att säga det att ta Eva smadronger och andra behöver sig an bärsfötter ta var inte här utan linker och chatter och så gott och det är allt vägar och hus och betong och kantstenar och allt det och det här är just men så vi allt missa näka vi allt missa näka frambordet han kostar ångstan i ett land men det man just turar och äger för att göra det ska göra så kilo och jag tycker att kanske i framtiden så du ser turar och så är det andra kröv rockning vi möta hvis vi inte gör vattnorsk
Alltså du är en fin grupp och så hade om förlåt Marsten och Janus tidigare i satt den här filmen. Alltså kom till och så för vi flyg och så för att säga. Ja, men nej, jag hade bara gott att Karchen vi synne boy att det är orskutbildningar som för kommer inte göra intryck av natturna. Men jag hade skulle vilja värden vi att ta det för fullt och inte för att alltså så Eva om någon släckte. Men det bara det heter charge om kvarje öche är sälja vibration eller kvarje öchbit är sälja klaffer. Ta charge har alltså det har haft i förrjun än. Det är en herbart att vi halta kanske det flera folk som kommer att förjar och spilla natturna. Men flera folk nu kommer att förjar att sucha. Hur så väkrar och vi tala. Men jag förenkar kanske så vita då. Så jag hade det öl område att ta charge vi kvarje öche skulle frias och kvar vi kunde utbyta är största typen. Du kan nämna till dem att det är två ett västmanna och ett annat. Det är viktigt att man får veta vad det är för vad man arbetar vid, vad atlander är det så att man kan få ett charge igång. Ja. Vi tar vi det och till fotbollssystem har låt dem köra så på långt av like to just jag hoppas att det är narskast men simpelt tror att programmet säger att det är gånger man det ända med det annars och vad det chatte så vi ser en brännande spårning att säga och så allmän kvar fingren upp så noterar och så säger annars ger så väl Janus faktiskt. Ja. Karin nämnde det att vi skulle köra som benchbase utbyggning och att Nottingham i Västman och sådana inte för så illa av sin utbyggning. En grundläggande trupplats gör det ner. Det är vi har inte säga gott inlägg och att akkurat natura är. Vi manglar i stora mån vitan om akkurat natura. Och en kommande naturfysiking som vi då välna kommer. Hon kommer att sitta i en skrivstol och ha otroliga lilla vitan om akkurat natura. Så att man längtar vid en kön 80 år till också kom gång vid beina vägen. Det är att korslägga näkt bättre för att akkurat natura är. Vi vet inte hur stor stånden av kjöldren är i förrjun, hur stor stånden av lunton är i förrjun, och alla min således är okra vita om nåtterna manglar på. Och tog erkänns för att säga att det är att en vindmöllund inte ger en skrev. Jag vet stort snart sagt öliga lojt om de nåtterna som här är, och kan skrev, och hur skrev kan vara. Och det är det som ligger under det ser notterfringar lovande. Och något ifringarnämnden som arbetar där. Det är att man har stämfäst att den konstruktionen kan inte brukas till att stämfästa avskan av landslagsbrötingen och vattnorskbrytningen och så framvägs. Och ta är det otroligt trovligt att en sån här nämnt att för att säga att här händer inte skräg. Det är simpelthen all konstruktionen och loven som ligger att det är det snöktant. Tack för det Janus. Vi färdar till Marsten av Flöhamre FN och markerar Jan. Det var ju som du glömde. Det blir svära så. Ja, men så färdar vi ut i Sälen och hörde spårning här. Ja. Vad det är? Ja, eller där man satt in där. Jag har funnit uppgör. Ja. Jag finner en panikterkläring att säga att utnamn för alltid att vinna. Är det färdigt så om man hela tiden uppgår och färdigt som möjligt till en Ja, och spårningen är det inte en falliterkläring Björn Samuelsen att säga som du säger att utnamnen ändrar alltid som vinnaren till kvart så meningen vi en naturfriga då. Ja. Det som jag inte vet är att vi får alltid uppleva att pengakräfterna är extremt starka. Det får inte vinna i alla målen, men det får framhållande ofta vinna. Och det är bara hitcha runt i heimen kring oss. Det är man inte vi. Men det vi så inte an på här stand upp emot det här. Alltså ta vi pröjstgivet, vi tar vinna det kvar det är vet ena sfär. Är ni småmål och memål och stormål. Det är som är runt det att se. Tack för Björn. Ut att du i Sälen Johannes. Det var nästan farelskangar och gjort det. Hvor bestemmer man at de avringer på etter slik kan hende så? Spurningen var, avringskanningar vera gjørtar, vera sagt, men hver avgjør nær avringene er og stor.
Og hva hender så? Hakon. Vi åker vi kommer til at vi gjør kanningarna vi fagfolkene av løtjennom, og så fer det til myndelegene, så jeg kan ikke ut fra til myndelegene som setter grensene, og så la oss ikke vite eisen i arbeidet at de hele ekstra folk eller myndelegene som det en ohefter, som man sier instanser inne, til ikke spørsmål hva det ikke gjør seg om mener om ting, til spørsmål hva samfunnet mener om ting. Hadde vært eisen svær til tungøyene Johan som kom, at krøvene kommer fra samfunnet. Ja, men vi lukker krøv. Tvei svær i øynene, det var godt. Aller sørste spurninger, han fer Kare. Ja, nu setter en kvinne her en spurning til Bjørk, som stusser over, det var vinnan, kapitalen bestemmer. Så hva gjør så lagt ikke, det bare sånn omsiden av folk vegna kapitalen som sitter på tingene? Hva gjør Bjørk så? Jeg vågner ikke til at det er kapitalen som skal si at forskap skal sande landene, så hver som folk er i demokratiet færre, ikke politikere som skal fortelle vinnene hvordan dette landet skal skipes, og gjøre time og karman, og ikke øvet. Jeg har en transport utskøyte til at han jo, det har samtidig vi Tjauarlund. Ja, så vil jeg ta spurningen, du ikke snitt, det er jo Bjørn Sverre på. Hva er det så spurningen? Tjauarlund, ja. Hun kunne være fjallavatt og vøykar, men her akkurat nu skal jeg vi å hente som Bjørn kunne ha loftet. Tjauarlund kunne ligge her, men ikke vi noen eller ikke fremme fire. Det har vi ikke godkjent av IOC. Det er ikke det. Men hva er spurningen? Det er land i Norrland som omkring Tjauagar hever, hva er det for land? Det er Tørjar. Russland er flere, Grønland er en av de største i Europa. Ja. Så hva hender Bjørk? Du må ta det sammen, eller går ikke det? Ja, kan nesten bare svære på det. Jeg får si av Kara, jeg får be at jeg kan alt sørge for å få 33 ungårdsfolk innan ting. At det er så rævlig område at det er et politisk mål som fyller nett, og det tror jeg snart som vi må ha lokalene på plass, vi må ha omsittelse som lett og kan savne alt det tilfellet og svete at det kan ikke være som Janne snakker om. Vi må ha styrkjøsen ørsken, vi må ha et ungførsråd, et naturvenderråd. Altså det er nesten, det fyller nesten ikke politiske skipen. Og det betyr ikke til at ikke politikere strøyesvisen ørsken, det betyr bare til at det er rettelig ensamhetsstrøy. Og tog det rally området at alt som er i AHU i sånne sauna sånne krefter og syrja for at det blir størst øke eisende politisk. Det aller skjønneste fra Bjørst Samuelsen, Hakon Djurus, du markerer? Ja, til at her vi storkapitalen vinner henne sagt. Det er ikke så. Det er spørsmål om at skipa tingene på det rette maten. Og Arne arbeider seg, arbeider tutsi seg og til storkapital. Og oljefellene, til globale oljefellene, forhilde seg til disse vevlasprøytingene. Tar sauna oss i London til en storfund. Og det eneste og til kappinger omkvarvet, til det vi er oppe imot alltid, til det argumentene. Ja. Men utmelding til oljefellen var, de må sette ens trader til aktørene. Bare men det kan være her trader eller lignende trader. Og til det vi skulle tåre å sette trader. Og man kan sette trader til vindløy. Det blir veltid. Se jo fær trader for det. Vi har nekva trader. Vi gjør store fragringer først år for å lukke til krøvet hava. Og andre kunne vel gjøre det samme. Grønne rådskaper kan krevjast, og det er spørsmål om at man eisne ved i politiske omsikker høpes sier, hette er krøven. Det aller skjønneste fra Hakon Djurus var til det. Og jeg halte jeg litt teka bare rundt nett som det er i gang. Elsa, skal du si at vi ting var en litt slashet inn av mikrofon? Ja. Jeg sagt når jeg tjert om oljevinner ikke kom vi i bant, til at jeg alltid er øyla viktig tjert. Men jeg som har kjøpt kommet av det, tror jeg at det beste som vi gjør for naturvendene, det er at stekka tar oljeledningene som er i gang nå. Vi tar så stora avgångar att drias vi för folk som mest avläggan ut det och folk som framme ju färra mest avläggan och vi måste inte vänta blinda i till och vi kunde göra mån och vi måste inte vilja ta något aldrig ut men helt gröna så samtidigt. Och så färra vi till Kara. Ja, kom. Jag vill bara säga tack för kvällt och minst till att og to til vi som gjør mål, og det det virkelig, det kan man få ha en hokse om, med at det er tiltøysen som landstyrer rønner å gjøre, for å få åkne skifta til hverandre orkselder, men at det er begynner å virke, så det kommer ikke beskåret, utan det er vi som
ta det till och bruka det. Kvanta. Tack för det. Avskeds salut fra deg, Andre. Well, just to thank you for inviting me, and it was very inspiring to come to the Faroe Islands, and I really think that you should look into how the nature protection laws work here and how the common people, how their access is to like the decision making before they start the machines. Tack för det. Så vi har att det just det snacka så jag tror inte bara fyra. Så vi får till Björst och så får vi till Janus. Ja, jeg får takke for kveld, og ble vi å sette dette evnet av dagskra. Vevene lenker i måte grønnorsk, og så er vi 50% svørst, stadigvæk, og se og undergjøre nek. Men savnes omtale gode tingene som henter eisen mot naturvernt, og ble vi å sette dette dagskra nå til flit til spetler rett av veien. Og minnes til naturringa lån kommer helt så att det lovar det annars. Men minnes til at det gjør utrolig stor mån hva hver og enstaka tikkere gjør eisen i mån til å avvirke politiske skipene. Glem omgang til det. Ja, nå snakker vi bare sånn synes du med Ja, jeg vil jeg si at man tykkes at gløymer naturen ofte at man tar seg omførsmål, og det hadde jeg nok så stor vant i tog, men annars så kan jeg vise til en gallup-kanning som ble gjort for en 12-13 år siden. Men nå ikke jeg tog ikke for en besøkt, jeg vil skulle ha en naturfyrskyting av samme støye som akkurat grannet om, at nå ikke jeg tog ikke folk besøkt, at myndleggene legger avstørende dekk og andre samfunnsmål mot naturmål. Nå så litt kjent kanning av det som man tog ut til meg. Absolutt. Og så Marsten av Fløhamre. Kjør så vel, FNO. Ja, takk for det. Ja, først vil jeg bare si og entertaka, bruka minne og røyne og huksa i æra baner. Og så til sist så vil jeg bare kjerne takk til dere her som møtte opp, og ikke minst takk til alle dere som møtte opp her at Lorska. Takk for Touchen mer enn bare fører til suttje og halte at akkurat godt her i så det får tid hvis det blir samtidig det her når utladet rett. De som i salen var sikna i tøm kaffekanner til visstrølet og det smaker vel. Køkner og heimabaker øysten visstrølet det smaker opp det bedre. Og så kan jeg altså si at førjer Portugal han distren han bygger 20 minutter, og det ser ut til at jeg får dekke revvun at vi tog distren. Takk for det, og ja.